Hello sinawsing ngasigi bathel jidi sinaw myam ni am to request to birakpa hojik am kan hai tar myam na am pam na sana ba khoi octopus haibadune samudra da leibudune ado sigi je aigi jidi keno da haibadi samudra dai pharu budina te mina pharu ga hai tara khoi sida manipur de yolak pa de gaina mung leibine sije ado sijina yirum mun da bi sani side up ado sijina best zone सब माने को सी बानी जे दो सी बानी जे सी चैलेंज तौ दोने बसी गे अदुगा सिदा कै नोम यावरी के बा चटनी नती है सॉस है सॉस चिली सॉस है बा सॉस ने थबी जावरे थबी जावरे सी ऑक्टोपस चादु जिना पुसी के हान ऑक्टोपस चाबो ओइ दोइने मोक चादरे अदुना हान द चाबनिना कोइना चाक चाबदी तसेंग नाइ तादी चाक चाब कानदी खितंग की भागदा कंफर्टेबल ओइबा म फाउदी बा अदुना ने बेस औ तौरिजे अदो सिदि am phawram taragadi mathang da sa ka muk charakke ado masi ge octopus se kai digi layugi hai taragadi singam mai singa mathak ta leiba khoi gi matong flash haiba my facebook page sule bine matong flash ki adagi dum order taroga layu jare ado singam mai singa mathak sbi leiba do sinjama gi crossing yom dai sbi leidana sbi gi du hek na kan hai ta irang nang na matong flash le rabne dagi dum ado dum chatlaga dum dawr ji yarni ado magi mamanji di magi matam matam dugi market ki price ki na maka pole to masi ko si bani challenge se 1000 thana doini go lupa lising amma silai dai gi lupa lising amma adu kana na ngam doina di khangde ai di wang ang je ro na dong taw ro nang so ko si thamang gi pesa je ko ke khangde ngasi de ai samase ni ko za do je ki re ngasi de ki ne nang na da khadra khadra to sunai ngo ngam lai khadra to na ti sa ga ya de adu di hawje ready 1 2 3 start kuna bana ta pira Ini pas jauh ya.
야, 난 이거 생각했어. 아니 뭐. 나는 잡지 마. 너무 감사합니다. 아니 없어 벌써 쌀랑 놈이야. 도망교수도 쪽이야. 린 따락지 탱질락보다 뽕아니 따보다 오래가 엠자드리바두나 기땅 짜보다 얌 타오시나 북시 탕갓 바이따라 두마이주 오래두나 짜바주 ngam드레 코시나 ngam그레 코시나 1000 팡그레 아도 마탕데디 아이나 소이드나 하이따레 마탕데디 아이나 소이드나 ngammakane 코시나 송am ngammaloi mathangdedi yelang anu khara haw bijam da ko challenge torga aina soidrang ngammakane da channel sin wai bredi miam like subscribe to sendira mo mathang video da mo eminar